nkanelo wa Gingirikani na mina Mandla Legere Gingirikani wa Kamashava loko ke mweza subscribe ka channel ya hina nikumela ku mendla tano mi nghena la hansi ka YouTube mi search mi ku Mandla Gingirikani kumbexani ku nkanelo wa Gingirikani ta huma ivi mi klika la ka red button ku tsaro ku subscribe mi klika kona mi tlhela mi ya khumba swinene le ka clock ku na clock rin'wana like a bell mi klika kona la loko hi ta ti show mi kuma ti notification mi nga saleli endzhaku mi tlhela ku hamisa lowo isi endzhaku kasi muka ma click bell so click bell ku nga sele endzhaku hambi swi vitano namuntlha hi ta ka n'wina ku ri timbili leti tshovekeke swinene leti nga na gome ku na mujano loyi a nga duma swinene le ka Mafenya Brothers ve ri yena Conrite le ka Mafenya mujano loyani a tlanga ti role to hambanahambana ka drama liya ya Mafenya Brothers very easy so timhaka leti nga tsakiseki swinene loko ni landzela timhaka ta kona ni twa ku veri ku na ku tirhisiwa ka xibamu laha a nga landziwa laha a tshama kona vanhu va ya n'wi duvula kwale a tshama kona i timhaka leti nga humelela mpundzu hi nimixo swinene mina ni n'wi vonile Conrite a kha famba na Solly Makamu le ka ti Common Awards le Ivory 2 Stadium va wina award ya best entertainer Xitsonga entertainer yi wine Solly Makamu award ya kona la ava phikizana swinene na vabuti Happy va Ntwano Maraji ana swi tiva van'wana va mani mara munhu loyi ni nga n'wi vona ri kahle i timhaka leti nga ni tsemangi nhlana swinene ku va loko ni twa ku swi humelerile so ni nge hi tisa ku chavelela ka hina kusuka le ka nkanelo wa Gingirikani hi ngo no tshemba ku Xikwembu xi ta hi nyika matimba na timbilu to tiyisela ka xiyimo lexi hi nga hlangana na xona va tele vanhu lava nga rhumela mavito ya ku chavelela ka ti-social network hi timhaka ta Conrite kumbe matimu a na nkhinkhi swinene a swi tikuma nga ri a ri na mundzuku lebyinene ku ni n'wi langutina ku ri sort of a handwrite man ya Solly Makamu va dzumba va ri swin'we minkarhi yo tala kusuka le ka nkanelo wa Gingirikani ta kuma marito mo chavelela swinene eka va ndyangu vanghana va yena na vanhu lava nga ka swiphemu swa ku tlakusa ririmi ra Xitsonga hi tlhelo ra Mafenya kumbexana swa vuhungasi hi ndlela yo hambanahambana swi tele ngopfu so rest in peace Matimu Maluleke okay kusuka kona loko munhu a vulavula hi timhaka ta ti-awards vhele a hina kwale ka ti-awards fike hi buku ta awards ya nkanelo wa Gingirikani yi wine award la ka Common music Famala Sikiza Boys akuhalo va byeleni ku mi nga titimeli swi vula swin'wanyana swi vula Sikiza Boys yi ri ne hambi ka sise Mandla swa kala leswiwani ku tiyimisela ka n'wina ku humesa ntswalo wa kahle a hi pambeni ku sa xichangani akuhalo hi vuka kuma award vuka kuma award hi vuka kuma award mga titimeli ya 2019 my vona ku award leyiwani veri ya very best Xitsonga promoter so maybe best Xitsonga YouTube and are va lava ka vota ni khensa swinene vanhu lava nga hi votela a hi hlekela hansi hi swi hoyozela swinene va mi voterile hi tlhe hi khensa swinene ka vanhu lava va nga organizer Khomanani Awards ka Khomanani Awards a ku ngo hlonipha ntsena vanhu vo fana na hina va nkanelo wa Gingirikani hi award leyi and award ya kahle mami yi tiye ma vona mhlawumbe nga ta ku no hemba hi yona ya best Xitsonga promoter yi nyikiwa nkanelo wa Gingirikani so award leyi a ya mina ya hina hinkwenu loko ke i watcha nkanelo wa Gingirikani wa subscriber a ni masikamberi ku subscribe ku vona loko ke lo vona nkanelo wa Gingirikani i award ya wena na wena i ta wata hi leswi hinkwaswo so ndzi na khensa swinene ka vanhu va hi langutaka ka nkanelo wa Gingirikani mara video leyiwani yi hlamusela swilo hinkwaswo a
hi ri kona laya Ivory 2 Stadium laya a ku ri kona a ku ri na ti-artist a ku teka sweswi n'wanyana swa xigaza a va ku ku na Khomanani Music Festival se a va xiximiwa kwalayani va Joe Shirimani va kha va xiximiwa va Benny Mayengani va Prince Rangani na Master Post mara Master Post a ni vonanga and then na va Henisi a va kha va performa kwalayani hey ku vuye ku fika na va Shongi Rangani exibedi no pisi tin'wanyani loko ni xivona ni vika ku eka stars mi nga titimeli ni mina Mandla Legere Gingirikani wa Gingirikani ni na Dora Mingarivali ku nkanelo wa Gingirikani phe wine award namuntlha. Nkanelo wa Gingirikani wine award hi Mandla hayi khensisa nkanelo wa Gingirikani nga va yini handle ka yona nkanelo wa Gingirikani yi mahlweni subscribe ni ka channel ya Mandla Gingirikani yi ri yini channel leyi ya wena hi Mandla loko mi nghena laha hansi mi ku Mandla Gingirikani ya huma kumbe mi ku nkanelo wa Gingirikani laha ka YouTube mi searcha yi ta huma swo boha mi clika the red button mi tlhela mi nga rivali na ku khumba na tiloko ku loko hi ta ti-video mi nga titimeli mi nga sela ndzhaku mi nga saleli ndzhaku ende ni mi tivisa ku ri clip ya Shongi Rangani yi le ndleleni a nga ta va kha interviewa hi Mandla Legere wa Gingirikani wa Gingirikani ku fana na masiku maehleketa leyi ya ku sungula ka yi nandzika njhani swi tele leswi munhu ta swi twa hi mhaka ya xitwa mali ya boti a ni cina mugavela hi Mandla ni cinisiwa xilungu mali ya boti eka stars mi nga titimeli Shongi Rangani se mi lava ku hi tekela ntirho Shongi Rangani maswipa maswipa so yeah handle ka vanhu lava va nga hlaya hi Shongi Rangani lahani ku na vanhu vo fana va Mary Baloyi I think she got the best female artist Xitsonga female artist Mambawulele best producer Joseph Ngomloro va mani van'wana Hosi Matsakis I think Hennessy also got an award for best R&B. Hey, Hennessy u tirhisa murhi va ku vitana ku yo Mr Awards leswaku hi wena n'winyi wa ti-awards lembe hayi va kona vanhu van'wana lava nga wina ku fana na Sikiza Boys va wine ti-award timbirhi ni tsundzuka ya na swi best duo best group na swi ku ncini mara va wine ti-award timbirhi ku tsundzuka suku nga ta va na vona la ka nkanelo wa Gingirikani va ta hi byela ku va wine award tingani mara nga timbirhi no rivala ku ta yi na yini loko ku ke mi swi tiva hi byele na hansi hi correcteni mi lulamisa mara ku na mhaka leyi a yi ri interesting hi timhaka ta ti-award letiyani ni vone Benny Mayengani the president a ka fambisana na Prince Rangani a xitejini hi leswi ma swi vona va mbuyeri laha xitejini a hi swi tivi ku ri is that a hint you know guys you know n'wana kha vula ku kahle timhaka ta ti-beefs a swi nga ri kahle ngopfu hina va seketeri hi swi entertainer ngopfu ku vanhu lavawani i vanghana a ni swi tivi ku vanghana na mara picture liya yi vula swin'wana a ni na information yo tala mara ni twa swi hi tsakisa ne va swi ri so Limpopo poison that's all I can say. So leswi nga fambisa swona le ka Khomanani Awards Ivory Park 2 Stadium loko ke mi subscribe ka channel ya hina ni nghena ni hansi ni subscribe nkarhi wa ri kona ku nga sele ndzhaku na titimeli ni ka ni X-Dos ivi hlangana na va hisi a ri performance leyi va anika CD ri famba R100 well price ya mina ya nkanelo Gingirikani loko lava CD ya hisi leyi nga 12 levels yi yintshwa CD leyiwa is a double disc loko mo cheka laha yi na kumbirhi 1 2 side 1 na side 2 you know so ni xavisa hi R100 loko yi lava leyiwani i album ya Shongi Rangani leyi nga tiwa xitwa mali ya boti yi na ti-track ta 12 ku na remix yin'we masiku lama khale va ku na remix a va endla instrumental ni ta yingisela kahle ni twa ku ri i remix himpela na loko ri ku va instrumental a hi remix ku va instrumental mara ni tshemba ku i remix swi ta hi producer man swi producer hi obviously swi le ka Rangani Music leswi then kume ni happy hi Benny Mayengani the president na hina yona hi xavile ya hi xavile ina track ta kahle swinene laha ku na track yin'wana fambisana Mansa Ndlenge yini swi teletele ina 15 wa ti-tracks yi produciwe hi Sikiza na Benny Mayengani leyiwani ya
i-album letintsha leti ngaphuma yona letiwana and a hi tikuma mahala hi yo xava sinamuhe na tikumela tona ti-support-a xigaza hi ya mahlweni mara ya hisile ni khome 5 copies ntsena leti nga sala loko ke i lava hlanganisa na mina swi ta album mana Mr Post ya ana na Mr Post leri huma rini ana swi tivi huma rini mara kwala ka April yaliwa ya huma yin'wana yi nga huma album leyi nga riki na yona kahle no yi humpa liya ya man Flora Chauke Flora Machauke ya Flora Machauke it was dustbin hey bango album ya ana swi tivi ku ri ndakuma njhani mara ndazama matsatsa lama mina ku mara no wona soft copy and lava hard copy nga ku khoma swona album kahle munhu yi khome swona so yeah hata ka swona ku fika kona ku ve ka the twins guys the twins ni kumla ngona njela the twins guys the twins mitresa muri guys Pela it was that was fill up although I fill up peshterata lega the twins are tribisa kutele ya artist ofana Mansandlela va ko ka performa na vona vela va kona eka khomana ni awards va phashishimiwa na vona Mansandlela lava nga vula Mansandlela va ku vona a ka ha ri vona Beyonce vona Queen Beyonce so loko mi rifela ka Mansandlela mi va byela ku vona Queen Beyonce se hina la ka nkanela gingirikani se hi famba na minkarhi hina a khensa ka khomana awards ku va hi hlomphini ka nkanela gingirikani a hi phikizana vanhu vo tala tiplatform to hambanahambana leti promota Xitsonga so where we decide nkhensa vanhu lava nga hi votela a ni swi tivi eka stars mi nga titimeli nganiwe sani ndzi na nyota so miwa eka stars Nella